inggih candegang ni mangkin mekadi pemargin itu sang para pujaya pangus iri kering gunung batu ni mangkin bawasan adiangan itu dia kacui sang rabi maring puri duaning dokirian itu sang para budaya pangus membawa wantah ye lungenangun tapo baratu itu dia kancing uyati dating satil nyantos rimpuin suwi rabiane kana sakemawan yen pet para diwilangin lami sampun makadide sang para budaya pangus durung persida mewali kepulian ngayon nang rabini sang punika saning awusan yang dados metu sang saya pikayun itu dia kancing bila-bila karares sang saya pikayune arabine keni bencana wirik dari mati rari senyarapi rabiane ucap batu kalintang sang sayu yakti pikayu nideni awinana rares segerke ide ngetut uri masa serap meruruh arabi nideni iri kering gunung batu rahian wangi mamargo Dewa Ratu Agung ya diastenungi punika galak ngawiwi tentaler dia anjing wi memarga jadi jujur gunung batu mari puja batut berapi dan kacerita kelampah hidup dia kancing witu maning sampun kenapa ke ring puncak gunung batu ya
Agung geus sampune rauh kering puncak gunung batur da dipermangkin kagiat pikayeun teu ya kancing sareng anak istri Ris sampuni kelapu-lapu melai belabuh di dediah kancing wi saha jemangkeun sampun rauh kering gunung batur dadi kecingak ide sang Prabu Jaya Pangus meslentodan ngajak anak istri Rari Siedo Sabangalu Permangkin rasa kebelabaran berahman ciu dia kancing wi tur maning medalang pangan dike barang tiang antit iya beli dalam balingkan Jali sang Prabu dalam balingkan pelembuk kaden saja nangun smadi di ning ngerasa lawas pisan tur maning durung persida beli muali mereka kaburian nike kiawinan tut uri titiang lampah beli ni mereka dong kaden titiang saja beli metampur ikiring gunungnya jagadini madaman damana apa buen disubane jani ketelek tekan ke pertiakso yang bandian tadi dini beli maben ngajak agak lo beli ya. Ngajak anak alo ni jali Bilih-bilih lantas disubane telek tekang tiang beli rasu subuh mekasih-kasihan ngajak anak luh tenenan sing jeneluh jalin ngajak beli aku